टाठियों बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज पढ़ो ٲٹھمہِ जमात कٲشरिक सबकٕکۍ सवाल करो अस युस अस पढ़ान छ कशीर हंस कینٛہہ پرٛانہِ इमारژٕ تہٕ اَسہِ چھُ سوالن आज گۄڈٕ جواب لیکھُن گۄڈٕنیُک سوال چھُ آثارِ قدیٖمہ کتھ چھِ وَنان بچو اوترٕ ووٚن مےٚ تۄہہِ یِم پرٛانہِ زمانٕکۍ یِم کینٛہہ عمارژن ہٕنٛدۍ نِشان آسان پھٕٹ پھراٹ آسان تِمن چھِ أسۍ وَنان آثارِ قدیٖمہ آثار گٔے نِشان قدیٖم گوٚو پرٛون ہٲروَن یِم ٹٲلہٕ اَتھِ آمژٕ چھِ تِمن پٮ۪ٹھ کِژھٕ شکلہٕ چھِ کھٔنِتھ اَسہِ پوٚر اوترٕ یِمن ٹٲلن پٮ۪ٹھ آسہٕ واریاہن پوشن جاناوارن تہٕ اِنسانن ہٕنٛز شکلہٕ کھٔنِتھ سوال نمبر 3 مارتنڈ منٛدر وٕچھِتھ کیازِ چھُ اِنسان حٲران گژھان یہِ تہِ پوٚر اَسہِ اوترٕ بچو کیازِ یِم اَتہِ چھُ اِنسان تَوے حٲران گژھان زِ ییٖژاہ بجہِ بجہِ کَنہِ ییٖژ یِم کِتھ کَنن چھِ کھاجمژٕ پتہٕ کِتھ کَنن چھُ یِمن واٹھ دیُتمُت پتہٕ گوٚو ژوٗرِم سوال ہٲروَن کیاہ اوس بود عٲلمو ترامہِ پَٹٮ۪ن پٮ۪ٹھ کھننومُت تِمو کھننٲے یِمن پَٹٮ۪ن پٮ۪ٹھ بود متٕکۍ اصوٗل نَوِ سر تہٕ پتہٕ دۄبرٲیِکھ کَتھ تانۍ جایہِ زٔمیٖنس تل پوٗنٛژِم سوال گوٚو خانقاہِ مولا کتھ جایہِ چھُ واقع بچو یہِ تہِ پوٚر اَسہِ اوترٕ خانقاہِ مولا چھُ سرینگرس منٛز زٲنہٕ کٔدٕل تہٕ فتح کٔدلس درمیان ویٚتھِ ہٕنٛدِس دٔچھنِس بٔٹھِس پٮ۪ٹھ واقع ویٚتھ ووٚن مےٚ تۄہہِ اوترٕ تہِ ویٚتھ گوٚو جہلِم دریاے جہلِم پتہٕ گوٚو شیٚیِم سوال صالح ماجہِ کیاہ کوٚر خانقاہِ مولا نَوِ سر تعمیٖر کرناونہٕ خٲطرٕ ییٚلہِ خانقاہِ مولاہس نار لگنہٕ سۭتۍ شہیٖد گوٚو پتہٕ کیاہ کوٚر تٔمۍ کُن پنُن زیور بیٚیہِ تِم تس پنٕنۍ داش نداش یِم تہِ پنٕنۍ تس چیٖز ٲسۍ تٔمۍ کٕنۍ تِم تہٕ کوٚرُن خانقاہِ مولا نَوِ سر تعمیٖر پتہٕ چھُ بیٛاکھ سوال اَسہِ 7م سوال سرینگرٕچ یُس جامع مسجد چھِ اَتھ منٛز کۭتۍ نفر چھِ اَکی ساتہٕ ہٮ۪کان نٮ۪ماز پٔرِتھ یہِ تہِ پوٚر اَسہِ اوترٕ بچو اَتھ مسجد منٛز چھِ اَکہِ ساتہٕ 33,333 نفر 33,333 نفر چھِ ہٮ۪کان اَکہِ ساتہٕ اَتھ مسجد منٛز نٮ۪ماز پٔرِتھ بچو تُہۍ لیکھِو یِم سوال صبحس چھِ اَسہِ اَتھ بیٚیہِ واریاہ کٲم تہٕ اِنشاء اللہ سُہ لیکھو أسۍ صُبحس